Marway usamla dan sab haka kamdro jingdro naga them ribhoi ubaletep kerteng kom ukhambiang bowling do naga shnong singku ribhoi district menta Marway ulapin inam bat pen pau perthei ya ka jong ka sab jong u daga ba pen long ya ka solo arts exhibition haka malaba ar jong ka nongpo town shopping complex ya ka te ka solo arts exhibition la light ban I men sim bat plepat ba do ba Meryl Bonds MLA ka nongpo menta ka sngi haka jingdan lang ka kong balaken tiu President ka Ribhoi Area Welfare Association kong Rida Lindam PTI ka tanat sports ka Ribhoi District ki khana school lambat ki bahayeng hasam kani ka jingpen inam jong utay usamla ka long ka bakham kerpang na Marway ula say madan yala ka subdraw jingdraw ha ka rukam ka bani bat ka bajanai bat kite ki jingdraw dur jong u ki dalru ki khana haman ki dur ha ka baya kite ki dur ude pat ba ha ka dor ka babin Habakran hagani gasngi usamla khambyang bowling do ulaya thu bakande ka sub drawing draw kadai ka jingso tanat bat ka sub jong u na do dangret karta ha ka ba ulayo ban let shimbenta ha ki babun ki limpung bat khorru bon ki takama bat hadian ba ula pendap ya ka class 12 ulayo shu ban let pentibet ya ka sub bat pule ya ka bachelor of fine arts ha Arunachal Pradesh bat hadian pat Tripura Solo Arts Exhibition 2026 open. Datang apa tay fi kene kacung ngajing batay kene kalomba insecurity yang ni ibere kajing syak spy ni beliau lane kajing keren jam society kuna keren padale ko baharu keren padale ko masniru keren takara fi ini ki mai takara beliau batam ni ale kamu bela kalau kita lane latinya teori ko amba nimde ban pe jo artist ibe pe ka kam bujuku ke kam bujuku kalau utai de da artist tinggal shu ade de spas nemro ina matai ki mish an mish pan shumbe ka kana ko bas ki batai ka da iska insecurity of women and the vulnerability of women kung kita jadi jangan kira insecurity remaja kita kita bisa bikin kami nanti karena aku dan dari orang foto nanti kami kembali ke masyarakat mereka hidup berhidup harapan kaya sebelumnya dari kata semua tahu kami pada ini pada
Ngai kublay yang di mes balang tuba iglada bekami ni jami pronta mes dan bat kunjuru di balang balang masih keteng di lawas subahani ngai kublay lagi di baro jadi kublay kalau yang di baro ada ni kunjuru kelas kun jika wisdom academy kibala po sengku ngai kublay ekonomi kai itu lagi kuilan ni kejiwan kucun di baro apalagi di program berjob dan mapi kinawan jadi ada special kejunan kanang long bajo yang long jiwan kejupi ai min sim dinga balang ha balang ya shishu penjena shishu yang asap ba uble malaya jna unta sa sistem pat kajing pat semua kalau dengan yang ibadah ajan apa kibuka pengat pek subha kila pengat subha kumpan ai nasim dengan shkriat nan kran shipam kajian ti kejongan kubu artis mau belakang Kata juga di kami yang berundang ada yang positif. Kajian nanti kejutan kalau kita mencoba pada rit. Nanti pada rit macam sebenarnya pensimpan tahi competition berpihak. Kemudian dari departemen berpihak. But nasibnya sih dia berasal kalau beli itu ayam atau ketiga hamba ayam lah banyu sibon di price tapi sedikit haki departemen berpihak. But hadir lah ada yang pastuan kejutan Ngat tibik kala di haka Bachelor of Fine Arts na po Registered University po Arunachal Pradesh. But kamusta degree yung nga na pendiyan na po Tripura University. Haka ba kala iyo ro kapis na po Ugol Madalis na po Tripura University. Kaji yo nga yung Ugol Madalis na hoy yan lani ko mutaba sa Tripura University ka anong institution yang bangsa Kuang pencinta susu, ban perang yang tak jintik sepang kata, ban perang kumna bangla ban pencintai hako bangadro. Nama film kajingalan dia jogle, nama la ban peshe eshe. Ngai kuberu, yaki bahin basem bijona, kibla yahat denga, kibla support denga. Hadu kunpai ni keban bonta, bangla ban bus yang solo exhibition. Kadang kasih kebangan juga, apa nengkong alam peluang yang semua exhibition pin pop sing. Bak mentar sing merupakan peluang di pop muda mudik. Na ai kule DC dan berang kujungi ibal ai subhaya kaneka muda mudik ang kaneka sing. Ila ai subharu ki shuki kibang itu dan kamera. Na ai kule ki badya baru hi kibala kesyan ni kan bangala peluang ni program bajo. Takata na subha berkhon no susunan ya kabala penbiang kabala penlong kumni yang bagi ni kejengtro berpihak ke BI kabadai kejong di samla kambiang tua bintro ya ikubli kepang itu lembat kaying ngeset ngejong pi lese ek bajin pi ni elang ya bajin ngeset di barok kabala ni koilang hagdi kapur ya ikubli kepang itu idalang ni ki parlok kejong ikong bala kecil bukan di presiden juga rawat muslim ikong rida dan official sports department bak nama tim banok idan mentang kau pemerintahan lembaga juga chief minister youth exchange program bagi samla ambiang bor leyo ekalat peni dari besar ki parlok di seralang makna ni balas dan Stefan bagi Jona lembat parlok di dalam di seralang ki baying rasem ki kena school ki balang wan na suku banyak MNC na kontak dengan kam lembat parlok ki dalam dengan bor parlok di print bagi elektronik media kali ketika ini ki program ki hanga shimet jadi ke program kabar MNC matu kata-kata namar bahang kidong berkitahan ki jengi nang guna di program di hukum kini. Agaski kabar usamla ambiang bor wan bani kendu ya kan. Lengkong ngalong ngam na pelit jembutan. Keren Jepang kaat di Bailadro unta ter
but nagafun ng kom ni nagafun nila keren tu ang mani kendu ang optawan dilawan but hadim by lawan leitu bagandot program untuk ladang live ng wan teka pelong yang abakan perkhat ni usamla uba naka shnong singku ubalami ubala persyang ban pentikena pada sap hong ka ubleu lai kerpang ngi pila penut kampok kita kadi kejung nut kejung pi kejung la kejung pi ke courage kepada hati kadi kedi ke ba tong samha narung dawat niat cepat teka ketik ye men sim ki jong aru ang tu resmi hadin ba ilami nalit ketik yang ang ong ba dan ye sha lendet jong udin usamla ubadan kini ke tok hat kalau dia keren ini jong tip kayat ne kamyat ne kalong na kumlok tang bangan ni be in say page audience ki wan em one page exhibition one em nama maka nang nyar wah gini jaka ju i ki ban le kom ni kidong ki ba nang bandro ki ba bit bandro ki ba kesap tang ba ke exhibition maka ni kom ba the level of painting ke ba phi lale kelalong ke standar kelalong kham sha jura de nak tagadau ngaso ba ngaso don bok pala adu kadang tangan ni segi lisbon ni kijing khot kijing phi bandan kan nagamta banti ya kini solo art exhibition kalau phi la persyang kadi kalong kum kijing ai ben sim nagamta ki we de ki samla apo ka them ri poi to be i kijing ni kijing ya lenti kijing phi ki sutu kam long bus kijing kijing jinjang kuno benyo ikilan kelenti kuno benang penbahai rekam kuno ben tikena ba kesap ku pi dan kinang la ben i ba ka partai kan i ki pi ha kejinga lenti jong ki babun ki ba ki lagi de kinong ida ka sport lagi de ki badan ki sap ban ruai ban sha lani kinu ki sap ki bengi ida kejinga lenti kam de ku so abang itu kan mau ya kejinga lenti jong football player no Cristiano Ronaldo kamdi ke jam ngi ngi lenti ke jong nado udang wet on sedang ni lek kai untuk debate di tadi pas kom ta ta ke jing lenti ke jong Freddie Mercury we ni nomor 1 ko nam jong ko we ni ki ban Queen ke jing lenti ke jong kamdi ke masuk kamdi ke jam ngi jing kidan ki challenges kidan tamba ki job pagi jing ki jong ki ke jing lenti jong ki bubun ki riu krau ki jing lenti jong ki rami de kai ki riu dam sa ko hari ki jong ki le ko ka jela ki jong ki kamdi ko so namar kata ni suku o ki jing lenti ki jong ki ya chon ki jing ba ko pinang ye kendu ko ki jing ni support ki kersan ki pinang la manang to ye ni ka jong ki jadi man kata so mungkin kopi ko yang lebih ko kung gani kasi o kerpang ba ngamar jin banom bagi ki nong wan pet kai ki belum interest ki badan kam sip ban kersan ye but ki badan ke interest dan penkiu ban pentiu ya kini ketam ngamar jin banom mungkin wan pet ban jino ban sutu man disutu personally hanga ngam dan idea kan kubede ban untuk pakai sekali tanya itu dari kepala tutup ini keren mana ni challenge jom ini jindro jom ini kadang ngejimut kaberi challenge jom ini jindro inspire kalau sim kalau itu but kita pausna lagi di jindro di jupi kalau dia ke sat ke bakal lagi video ke pertekel yang saudara ni paintings ki baremdo ki dor ki barem ki Kemudian dijemut, kita itu nak, kita sempun, kita kiatau, kemudian tangi kita bok yang ini, bab pinang lak. Penting kenapa kita sab problem ay kapang. Iki pinang lak menang penbah, menang tempat di cenang, pinang lak menang kentiu, ya ka nagabawa. Kublai pibero, kerten juga ada ikam yang boreng do, ngade visual artist, but mentaka seni lapli ya ka solo art exhibition kerjonga. Dai MLA badan berom jingi I Sameral Bons Im kajing kerpat kalong ba PS Subha banyawan support inga dala ki jong ki khmat kajiwan ki jong pi kar ai matsim inga
barang la shishu un penjana ya kasap ba ublei ulang ayenga kacaka ka ba ngapelong kan ni art exhibition ka dede hapo muda building second floor kan kelas dan ngelap film mentah kasni anyu terik bunai balai arja pendeu bat ansapen kut haga khandai terik bunai balai arja pendeu bleshibon haga ni ka selo art exhibition ka jonga phila bani i yakidu ba pher bat phila ro banthit ka dor ka babian ki painting hi ngalale ngadu ki culture ki bede haka tenrai ka jongi ki khasi kini contemporary art ki bede haka ni ka jok ka bamenta bat shibun khantam ki khana school lada ki don ka por banwan ka ajingerap eki shibun bakin yo i yaki ei ki bang ngalale haka ni ki solo exhibition ka jonga numar kapan i kumno ba ubriu im haka ni ka jok ka bamenta bat kini ki jing start ki bamenta ka teknologi mo haka ba ikhna school bunhi nangi nyimpat la bani i yakini ki exhibition namar khamnyar ban bakin yo yaki exhibition hamne hapo khamta ba khamri boy jogi te lada ki wan kalno ka kabuk siar ki bakin explore bakin wan pe yakini ki art ki jonga